Maya payabak po kaya katamungan. Hiyabi atala king panalangin kaniting miso ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina, Imelda at Clifford Ray Umali, Jaime at Adena David, Salamat at Makasait, Ann Paulette Malang, Odi Kiambao, Net Balingit, Lori Jimenez, Generosa Canlas, George at Telma Lintag, Rebecca Erese, Bong at Doti Lacson, Kayantabe da Ringkare-karelang pamilya. Para king ligtas dang pamaklakberi Manet. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Patricia Foronda, Cerezo ating kayang pamilya, Katrina Camille Gozun, Nicole Timoteo, pamilya ng Kailao, Jelu at Christine May Manansala, Kevin Kingston Ronquillo. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Rubia Gonzales, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Estrella Manalad, Anthony Chase Gozun, Rodolfo Messina, Biodorito Pamintuan, Albert Dalusong, Max Herana, Ina Nicole Soriano, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Aurora Ocampo, Librada Agustin, ating sablang kapatadamasakit, ating sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Socorro Teksay, pamilya ng Eusebio at Norma. At para king alanggang kapainawan, daring kapatad tang meyang nabie, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Paula, Agaton at Consolacion, Richard Jules, Cesar Noel, Eloy, Senior, and Purita, Ricardo, Eduardo, Florentina, Ramon Senior, Natividad, Federico at Gloria, Teresita at Agustin, Domingo, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemya. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID. Anointing on me,
Lagyan na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ning lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. At syuta na ngeniking kadwa ng 15 Domingo. Sisyantala rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang, Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos na mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa King Bie alang angga. Amen. King
manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ika mismo sasabihan mo, ingmit mo kang kaya panatlugod, amigit king sablang katuliran. Salamat king pamananggap mo karing malati antimo ring maragul. Salamat king pamananggap mo karing mamarap ka king tauling penandit. Kalupa daring talapagobrang mibatang migmalasakit kaya kabaning biera. Pasulungan mo ing pangabuklat mi karing kaya kang grasya. Bustan mong tanggapan milang mitmong kapasalamatan. At akilala nung makanano mong babyalabis-labis karing aliwa. Alilan mula naman ding dapat mi karing dapat naning kaya kang lugod. Itiyadwan mi kapamilat naning ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Mabibiyat magari kambemot ning Banal ay Espiritu, Diyos, manggaman, king alang-angga. Amen. Luklok tapo at makirandam, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaías. Kabang malapit at malyaring mayakit pagdulapan me ing Ginoo at maus kakeya. Bustan lang gumulot ding marawak king karerang eus tung dapat at ibayo ing karerang pamisip. Bustan lang magbalik king Ginoo alumunos karera king katang Diyos mapamatawad. Ngana ning Ginoo, ding kakong isipan, ero kalupa ring kong isipan, at ding kakong paralan, makayaliwala karing kayo. Nung makanano yakatas ing banwa king yato, makanyan lakatas, ding paralan, apamisip ko karing kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, malapit siya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus keya. Ulitan tayo po. Malapit siya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus keya. King balang aldo, pasalamatan da ka, at puriyan king kapilan paman. Ing Ginoo mayupayaya at mga intulid. Yang labis-labis sa kapuryan, ing kayang kamalan, emuag yung pakirasan. Malapit iya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus keya. Malugod siya at mapaglunos ing Ginoo, banayad siya king pamimwa, at ekukupas sing lugod na. Mayap yalubing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos, at siyo king sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus keya. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo, karing sablang tapat, mamaus keya, karing sablang king katutuan, mamaus keya. Malapit iya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus keya. Pamasang ibag, king sulat ng San Pablo, Carintao, Pilipo. Mi parangalan niya i Kristo, king mabilog kong katawan, maging kimbiyeku o king kamatayan ko, uling nanumopin imbye. Para kanako, iyapin niya i Kristo. Makanyan man,
ing kamatayan, meto niyang lalong maragul a kapakinabangnan. Dapot, nung king pangakaba ko biye, makarapat kong lalong maulagang dapat. Eku apepiho nung isano ing kanakong pilinan. Makasipit ko karingadwang bagi. Masapsap kong buring lakwan ing biye iti, bang makapakyabe nako kang Kristo. At iti alang kasimparang kayapan, dapot lalo namang tutong kailangan nyo ing kumaba ko biye, alang-alang kaya kayo. Pangilagan nyo king aldo-aldo yung biye, ing nanumang makayumis king mayap a balita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapong iniban parangalan ing mayap a balita. Itangan po, ibuklat mo ring puso mi o Ginoo, bang makirandam karing amano ning anak mo. Ginumanatili kaya kayo At kaya kaantin mo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Selita ni Jesus iting talimhaga karing alagad na nga na ing kayarianan ng Diyos kawangis nening meto nga tao nga ting pitatamnanan ubas linwal yang aba kamaranon ban manintun upahan ng mag-obra king kayang pitatamnanan ubas kay batdang mikasundo king bayad metong adinaryo pati ngapon pepapuntala na laking pitatamnanan ng ubas linwal yang pasibayo itang mag-alas 9 ning abak mintaya king palengki at disnanalaring mapila na kataong talatalakad mo ka rin ayalang gagawan at nga na mo naman karela munta kayong makipagobra king pitatamnanan kong ubas at dinanda kong sapat aupa at mintala naman ka rin pasibayo yang linwal itang bandang kaug tuan Aldo at itang bandang alas 3 ibat megtu at makanyan mo naman ing gewana malapit na mo kanitang mag-alas 5 inyang linwalyang pasibayo at menakit yang aliwa pang taong pakatalakad mo ka rin. Nga nakarela at sisiran yung pati nga punyo keting ala kayong gagawan
ngarang mekibat, ala po kasing mananggapan obra kaya kami. O nung makanyan munta kayo naman, at magobra kayo king pitatamnanan kung ubas nga nakarela. Inyang mabengina, nga naning makibandi king kayang katiwala, ausan mo na laring magobra, at barayanan mo na laking karelang upa, magumpisa ka karetang tauling metanggap, at itauli mo laretang minuna, inyang linapit laretang metanggap, magobra itang gatpanapon, tinanggap lang manong galadinaryo. Inyang ding minunang grupo, ilaring linapit, isipan daking tanggap lang migit. Makanyan man tinanggap la namang manong galadinaryo. At inyang tanggapan dala ring karelang upa, migreklamo la king makibandi ngara, metong lang oras me gobra rening tauling me kipagobra. Ot peki lupa yula upa kaya kaming me gobrang patingapon ami bataking pali ning aldo. Nga naning makibandi king metong karela, aba abe eda ka piperwisyuan wari me kipagkasundukang mibarayanan metong adinaryo patingapon, alika tanggapan mo rin kaya kang upa, at muli na ka ang tanong buri keng upahan kalupa na ning upa mo ining tauling megobra. Kuwari agawa, ing buri kong gawan ka ring pera ko, o magkang mga lalo ka, uli na ning maganak ako. At nga nang memupus migsalitang Jesus, makanyan lang maging mumuna ring tauli, at maging tauli ring mumuna. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ketang parokyang penibatan ko ating metong lolo na abibiru ko. Minsan biniru ke nga ko kaya, o lolo, nino naman mo ing peka favorite mo karing anak mo. Ing asahan ko na ipakibat na itang makayabot kayang pera, itang makapamye pera kaya, itang masipag, itang mapagal, itang biyasang dili, kaya papakibat na kanako nga na, siyempre among, ing peka favorite ko rin anak ko, itang mangailangan dili. Kaya asahan, itang meging pakibat na, siyempre among, ing peka favorite ko, itang mangailangan dili. Maralas, makanya niya kaning nga pong Ginoo. Kalupa nining lolo abiniru ko. Maralas makanya niya kaning nga pong Ginoo. Aliwaya isipan keng kaya katang asahan. Aliwaya isipan ni nga pong Ginoo keng asahan aning tao. At oya ning meramdam keng mumunang pamamasa. Ding ka kong isipan. Edo kalupa rin kaya kong isipan, ding ka kung paralan makayaliwa, laking kekong paralan. When it comes to pamanueldo, when it comes to pamamye upa, pamamye benepisyo, aliwaya pamiisip, aliwaya paralan ng ngapong Ginoo. Kingapong Ginoo, ing megobra kanong dakal, sumweldo yang dakal. At ing megobrang ditak, sumwel duyan namang dakal. Kaya katamong tao, potang manuel do tamo pwede tanong ali magulo. Neng manuel doing tao, ing dakal agewa, dakal ya pabuya. Ing di takagewa, di takya apala, matulid mo kanoy ni. It's just katuliran. Ing dakalagewa, dakalya pabuya, ing di takagewa, di takya apala. Uling nga paraparewing obra, inya paraparewing upa. Nya pinsan nga arang magreklamo ring mumunang grupong may tanggap magobra. At pekoy lupa mo upa kaya kami. Kami megobra king patingapon. Reni megobra lang metong oras.
Ingapong ginukano pareho ng paulagahan. Dakal kakayapan o di kakayapan. Dakal kakayapan o di kakayapan para pareho tang mabibye. Dakal kakayapan, di kakayapan para pareho tang mangisnawa. Para pareho tang miyas lagan kingaldo. Para pareho tang miyuranan. Para pareho nakatang paulagahan. Uling dakal kakayapan, uling dakal ka inobra, dakal ka bie, mas marakal ka pangisnawa, mas marakal ka aslagaldo, mas marakal ka uran. Ingkano nga pong Ginoo, pareho ng paulagahan, whether early in your life pa mo, ana nakaking kabanalan, o migbayo na kamo, inyang malapit na kang mabina. Upang apong Ginoo, upang tawi nga manwana ning kwentong dimdam tamo nga ni keng ebanghelyo. Pamanuel do nga pong Ginoo, pamanuel dong tao, inga manwana ning kwentong dimdam tamo nga ni keng ebanghelyo. Ing kwento king ebanghelyo nga ni tungkol ya neng Manuel duyay nga pong Ginoo. Neng Manuel duyay tao. Ing kanong payroll na ning nga pong Ginoo, agpangkeng gewa ampong pagal ning tao. Noon ing payroll na ning nga pong Ginoo, agpangyaking ganaka at lunos ning nga pong Ginoo. Wari neng kay, makanyan tamo mo naman. Kalupan na ning nga pong Ginoo, balang mamyeta mo agpangking merito. Balang mamyeta mo agpangkeng pagal. Balang mamyeta mo agpangkeng gawa. Neng kay mamyeta mo naman agpangking ganaka ampong lunos. Potang ating masasalantaking bagyo, ating masasalantaking earthquake. Susopan tala, didinan tala, naanuwaring gewara. Naanuwaring inobrara. Didinan tala, uling maganaka tamo, uling malulunos tamo. O yan, ing pakibat. Karet ang mangutang ngara. O nung niningye si Simba, yapang dakalat at ang masaking biye. O nung niningye Katoliko, yapa ing maswerte king biye. Ikayong pengari, you can relate with this. Karingke kong anak, ala kayong buring malalakwan, panteyong luluguran at panabangnan. Dapot ating niyang dagdag, ating niyang extra. Itang magkasakit yung anak, itang masakit yung anak, itang makalunos yung anak. Maulaga tamo kano kingapong Ginoo, potang mimigit ta kayapan kesa karing aliwa, mas mayap ko keka. Eka mahulaga kingapong Ginoo istong makanyan. Mahulaga tamo kano kingapong Ginoo potang ingganakanan ning ngapong Ginoo na miraras karing aliwa. Katutula tana, kasasaya tana, kagagalak tana, masaya ko at ingrasya na ning ngapong Ginoo miras karela. Agyang palak kong mayap kesa karela. Simpli mo yung tuturunan ng ginungeni, kaniting Dominggong pamitipon nga na keng ebanghelyo mismo, magkagalang mga lalo ka mo. Eka kanu mga lalo, kasi emungan kasi balo. Da balo rin yung magreklamong mumunang megobra, ing sang kano, ba't metong lang oras megobra, ring tauli. Da balo na, ala dugong mananggapan na obra karela. O nung atin mong mananggapan na obra karela, mekad elameto nga oras megobra. Eka kanu mga lalo, mo balo ing kasakitan na daranasan daring ngaliwa. Ing balo mo ing kasakitan mo. Ing pamangailangan mo yung balo mo. Eka kanu mga lalo, kasi lakwas kang mga lulu. Keng pamangalalo mo neng kay pati ingganakana kaya kaningapong Ginoo, mo na balo. You can no longer recognize the blessing you have because of your envy. Itang mi barayanan lang usto, king pamag-obra, rening mo munang grupong megobra, na balo. Nya megreklamo la. Pero nung balo damo,
mekad ela megreklamo. Binyan na naman karela ni nga pong Ginoo, nga pikasunduan dang usual daily wage. Favorite day at Chico, favorite day wali ko, ako to kuwed ako love king balemi. Keng pamangalalo mo karing kapatad mo, itang pakananda ka, itang papagaral da ka, itang ating kang tuknangan, itang ating kang tutudturan, mo na balo, mo na akakit, inya, kakano mangalalo, kakano maginakit uling, mungan kasi akakit. Akakit na nga ni nga pong gining maliliari karing anak na, kaya katamong anak na, akakit na nga ning kabilyan ning balang metong kaya katamo. Akakit na nung nino kaya katamo ing mangailangan, ing makalunos. Kakano mag-inanakit, lalo kamong magkasakit. Magkasakit kasi mua kaking pengari, mua kaking kapatad mo, kangatsi mo, mua kaking uwali mo. Ing dapat kano, pasalamat ka, tumula ka, atintangan, agpangking pamangailangan, alang malalakwan ing sabla miririnan. Mo pure, uling miririnan laring sabla, uling atinlangan ring sabla. Mo no kailangan probleman. Mo no kailangan isipan. At sa totoo lang, no one can really claim na yung tinggap ng usual daily wage, na yung tinggap ng usual daily grace. Kingapong Ginoo, equivalent siya keng pegobra na, commensurate siya keng pagal na keng gewa na, aliwa kanuita mo, detang megobra, itang aba kamarano nat doon. Aliwa kanuita mo datang megobra itang 9. Aliwa kanuita mo datang megobra at noon. Aliwa kanuita mo datang megobra at 3. Nune ita mo kanureng si simbolo daratang megobra at 5. Inyang oras daning pamanuel do ita mo kanuratang sibyana na ni nga pong Ginoo. Begin with the last. Ita mo reta di tak agewa pero dakal apapala. Inggewa tamo, nung sukdan taya, equivalent siya ka nung metong nga oras. Pero nga papala tamo, king bieta mo, equivalent siyang sweldong metong aldo. Obrang metong oras, sweldong metong aldo. Ingkaya ka nung kaya pantamo po, tang sukdanan ni nga pong Ginoo, kasukad yang metong, obrang metong oras. Pero po tang dena nakatang grasya ni nga pong Ginoo, tanggap tamo kasukad yang sweldong metong aldo. Tsaka ka malakas loob ngening magreklamo. Sasalpantaya ko. Diyos, igpang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, metet mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukong ka rin mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo king Diyos igpa na ing kaya pa na loob parati maragul kesa king panenayan tamo o king abot isipan tam nga tamo ngening manalangin o Ginoo ing lugod mo alang angga. O Ginoo ing lugod mo alang angga. Ban ing sagiwarang kasalpantayanan ding bayong may konberti, agising da at ayagyag ing kasalpantayanan da,
ring mibait ka ring pamilyang Kristiyana, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ban lumabong ing katuliran king kekatangyato, ing katuliran amit nung lugod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Bandeng Kristiyano, mambagla king kekatangyato, meto nga diwa ning pamamye, king dalise ganaka at kayapan, at meto nga diwa ning masayang pamagmasusi, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ban karing kekatang komunidad, ing balang metong matanggap ya antimo nung makananuyo. Ban etaya itakwil, ing ninuman king kekatang lugod, at abalo taya sanang patawaran, ing balang metong manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Meld at Clifford Ray, Aymet Adena, Salamat Family, Makasayit Family, Ann Paulette, Odi, Net, Lori, Generosa, George at Telma, Rebecca at Bong at Doti Cambeda, ding kare langang pamilya. Pagkalam na sana ng Diyosing kapag nasanang safe travel, Manet. Pagkalam na sana ng Diyosing special intentions dari Mary Manet, Nelson, Osalito, Dicat, Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Stephen Floyd, Camille, Angelica, Patricia, ing pamilyang Cerezo, Katrina, Camille, Nicole, ing pamilyang Kailao, Jelu at Christine May at Kevin Kingston. Pagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health at healing, di Benita, Remigio, Rubia, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milgar, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Estrella, Anthony, Chase, Rodolfo, Vio, Dorito, Albert, Max, Ina, Nicole, Emmanuel, Herminia, Aurora at Librada. At ding sablang kilala tamo na masakit at ding ating pang COVID kasalukuyan. Para king pamanantabet protection ing banalay espiritu king pamilya ng Ani, pamilya ng Antonio at Josepina, pamilya ng Alfredo Junior at Amelia, pamilya ng Bert at Angie, pamilya ng Imelda at Clifford Ray, pamilya ng Socorro at pamilya ng Eusebio at Norma. Pagkalam na mo naman sana, ing kapag nasant namong kaligtasan king balang metong at karing kakatang frontliners laban pa rin king COVID. At iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapadatang mayangon na king B.A. Manuel Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Paula, Agaton, Consolacion, Richard, Jules, Zar Noel, Eloy Senior, Porita, Ricardo, Eduardo, Florentina, Ramon Senior, Natividad, Federico, Gloria, Teresita, Agustin, at Domingo. At ding sablang kaladwaking purgatorio, detang alanang makaga nakakarela, at detang mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ngayon yaduan tayong sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, tutu kepang dakal asukat abalo keka. Gawan mo kesa ng kasing kayapan mo pilubluban. Ban ganap keng mi biebye at ayat danan milang biering aliwa kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon matanggap ya arapanan ng Diyos igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kakatangi ka sa plala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang dating ayin adarawon mingeni ipakit da ing kasalpantayanan mi at lugod makaibiyeng tula keka para kami maging Eucharistia no sanang Eso Kristong anak mo aginumi manggaman king alang angga. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo At kaya ka antimuri. iyat nayo laring puso yu Makayat nano king ginu. pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos king alananga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan, nagyamang gilutan da ka uli na ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, bang kanita makapagbalik kami lub keka. Uli na nita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupamiban kanita, atin keng kalupang taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at king pangalili king dalan. Kapamilata na ring anghel ning banwayang pangding karelang panalangin, kabang magsayala arapan mo kapilan man misuge sa ing siwala miking karela king matagumperang dalit ning kapuryan at ngamingening kakanta. Kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayu yami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyubli ng me biening anak mo. Daraon miyakeka iting tinapening biet ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ing pepalyarian mo kami matangpang talakad arapan mo. Ban sumuyo keka. Apakumbaba ming pagamuwa mo king ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Kanakan me, o yigpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato. Baan mi ganap yasana king lugod? Kambening kaya kaming Papa I Francisco, ning kaya kaming Obispo I Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawa na, at manyanayang pangasubling miye, at ding sablang meyangon na king biye, tanggapan mula sa naking maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga ban kayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekaban ning panawon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alang angga, manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa karinga manong tiruna kaya katamo ning Ginoo. Dadang kekawi
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan dalakwan ko, kaya kayuing kapayapan ko babye ko, kaya kayo. Mula sana babalik din kaya kaming kasalanan, noong lawan wing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia, pamayapan mempon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman at tiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimure. Ipakit tamo nganing mika kami tong tamo king kapayapan. Niyoing kordero naning Diyos, niyoing milalako king kasalanan naning yatun, wan na ring mayayawus king apuna naning kordero. Gino, matampang tanggap keka, dapat iagkas niya nga maano mo, kumayap na ako.
Announcements. The parish shall hold a Triduum on September 24, today, 26 and 27, Sunday, Tuesday, and Wednesday, in preparation for the feast of San Lorenzo Ruiz on September 28 with a Holy Mass at 6:30 in the evening. Ardalo Cluster on Friday, September 29, is at Cluster Phase 2 DAS B, with the residents of said cluster as sponsors and the Apostleship of Prayer, AP, and catechists as support groups. The schedule is as follows: 5 p.m., assembly and preparation at the church patio. 5:30 p.m., motorcade procession of the sacred images of Our Lady, Queen of the Most Holy Rosary, and Saint Jude Thaddeus to the venue of the cluster mass. 6 p.m., Holy Rosary. 6:30 p.m., Holy Mass. 7:30 p.m., motorcade procession of the holy images back to the parish church. Please note that there is no Mass in the parish church on September 29. Let us instead join our cluster Phase 2B community in these activities. As part of the celebration of the Feast of Saint Jude Thaddeus and to strengthen parish community involvement and camaraderie, the Parish Pastoral Council will sponsor the Fiesta Bingo Social on October 20, Friday at 7:30 in the evening at the covered court. Bingo cards are pegged at 50 pesos each and are available from mandated organizations at the entrance of the church before and after every Mass. Cash prizes are staked. Let us then get together and have fun. Dakal pong salamat. Sali na ko po kanong bingo cards, magpabingo la ring PPC, kasi ako bring denan ka ring pera ko. May muching pari, nya makalunos lamig pabingo la, bangkan tami ka pera la. Lunos yun nakarela, sali na ko kanong bingo cards. Alaman natang magtinda kitang pasbol. Mag-promote ko pa mula naman magtinda. Masela niya yung pari, and oboring denan ka rin pera na niya, migpabinggola rin PPC. Manalangin tama. Talakatap. O ginusopan mo kesana, king kekang ganaka. Pasignangan mo kami kapamilatan niting Eucharistia. Abili mi sana king dapat ing magligtas a misteryong kaya kaming pagmasusyan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka-antimuro. At bendisyon na kayo ning Diyos, amayo payang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katang misa mi daon ne, umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Paninapi panalangin mi, ing banayan at aking pagpig. Paninapi panalangin mi, baliktan mo Ginoong Diyos. Paninapi panalangin mi, ilangin hindi niyang manalangin kami, isasamin ni Maria Palugun. Ipapanyaw, ipapanmasabat, kami amin mapanilaya. Paninaping panalangin
Panilapin panalangin din, balikan mo Ginoong Diyos, panilapin